Prvi maj u Sarajevu. Imao sam ideju da snimim novi video u obliku vloga. Nisam odavno snimao sebe ovako, na ovaj način. Ne radim danas i sutra, jer ovo je odličan način da izbacim svoju kreativu, kreativni outlet, da snimim novi video za vas. Ono što se odmah može primijetiti je da u Sarajevu nema baš previše ljudi. Sad ne znam da li su svi otišli na more, na planine, šta već. Ja sam odlučio da ostanem kući, čisto da odmorim malo mozak od posla, da se restartujem. Idem na Baš čarši, želim da vam pokažem šta se to dešava kod nas, ukoliko niste iz Sarajeva, da vidite koliko to turista ima i planim da idem na mali hiking, da vidite pogled na cijelo Sarajevo. Ne znam, prije 1. maj bio mnogo veći događaj, ne znam, svi bi se okupili, cijela porodica, okretalo bi janje, mnogo hrane, mnogo zabave, ali recimo u zadnjih 15 godina to nije više to, tako da ovaj 1. maj sam potpuno sam, zašto da ne, lična odluka, o sad nisam sam, vi ste sa mnom. Moram priznati da je dobar vibe, trenutno 3000 koraka, mogu ja to bolje. Ovo mi je baš jedna od najdražih ulica u Sarajevu. Tu mi je i biblioteka u koju idem svake sedmice. I Toto. Nije reklama za Toto. Prije su bili dobri hamburgeri, ali sad im je meso postalo skroz tanko. To je mali rent za Toto. Uvijek mi je čeif otići na Žutu Tabiju, ali ne idem kroz lokaciju gdje je Sebilj, gdje svi idu, nego idem kroz mahale, sa strane, you'll see. Vrijeme da napravim prvu pauzu. Klupica je tu. Stvarno je ogroman broj ljudi u gradu i znam da većina ljudi koji žive ovako u velikim glavnim gradovima ne voli kad ima puno turista, ali meni je to najdraža stvar kada vidim koliko svi uživaju i znam da su platili mnogo novca da dođu do ovdje i da uživaju u ćevapima, u piti i ostavljaju svoj novac ovdje, tako da volim turiste, sunce je tu i sada prolazimo kroz ove mahale tu kako bi došli do Žute Tabije. To je ta mahala uz koju idem. Znate, gdje si ti? Ljudi, ovo je moj grad. Zar nije savršeno? Ovaj pogled, besplatno je. Ovaj pogled je besplatan. Ukoliko dolazite u Sarajevo, Žuta Tabija, 10-15 minuta šetanja, možda ćete se umoriti, pravi je hiking, ali ovaj pogled je vrijedan $1.000.000. Od sada je neprocenljiv je. It's priceless. Ovo mi je bilo toliko potrebno. Toliko sam napunio baterije, sunce me direktno udaralo u lice. A sada, avantura se nastavlja. Završio sam na Benbaši, my go-to place, kada želim da se odmorim. Samo drveće i sunce, i to je to. Neću da vas lažem, ćevapi su zamirsali, ali smo jučer u mesnici kupili, tako da ješću i kod kuće sa porodicom. A i sve u svemu tolike su gužve na čarši, tako da bježim od gužve malkice. Ne znam da li je roštiljanje zabranjeno u ovom dijelu grada. Zabranjeno uložiti vatru. Rekao nositi im ćevape, nositi im roštilj. Napravio sam skoro 10.000 koraka. Iza mene babin zub. Mislim da se tako zove. Ako nisam u pravu, recite mi u komentare. Neko roštilja, osjeti miris roštilja. Ono što sam želio da kažem jeste da ukoliko idete ovim dijelom, preporučujem da idete do Kozje Čuprije. To je fascinantan most. Ima jedan dio, kako ja kažem, kao mala plaža. Toliko je chill, veoma dobro. Ja idem kući,
zamirsali su mi ćevapi, želim samo da doručkujem, da upalim Netflix, ipak odmaram 2 dana, želim da iskoristim do maksimuma. Gdje si ti? Dođi ovdje. Si tu. Uvijek si na istoj lokaciji. Toliko sam puta bio u Francuskoj, a nisam nikada vidio francusku ambasadu u Sarajevu. Bonjour France, ça va? Ja da čekam da se vratim. Nadam se u Pariz, septembar ili oktobar. Da vam budem iskren, umorio sam se. Koliko koraka? 14.800 koraka. Idem kući, mama šalje poruku kad ćemo ćevape. Rekao dolazim kući odmah. Ok, mojoj sreći nema kraja. Mislim da je vrijeme za ćevape i Netflix. Vidimo se u sljedećem videu.